And no one me want to me power until I na pass out. Mammy, till I na percent over that's na me boa. Till the one ni. Anadia kachi kan and tron water toso. On one at the way. Kwame no why why. Me pacha Kwame le make say my phone is me you penny. Who you penny? Me pacha because stop. Me father see ni den we no. Omuni ni pa omudi kan on post na fio. Kana me kra. Papa, a friend is a friend. Austin. Bacho. Be quiet, okay? Twaso. Me pacho no met na fio kranson. Me kra na miswa. Anti no man na atene fio no man be si ene. Ana before say me be shia blayer woti winson. Me kwa me na me ni di nkomo. Emma eno no so no. Ni papa otimi kipi ade. Even me mother na me father kra wedding pictures nyina da so woni ho. Enti me twa picture no ma send bi am on fan to mo na da chi be bia me phone kra betimi ayira. Enti me nya phone a na just wa send bi am. Na san ka boni nim. Any say brand and the pictures now was sending mom so any picture say bia me ne boy ni picture me picture and am ka share boy ni say on send mom na me hia bi because me nya phone foforo. Any say was send mom a ohun ya no tin. Na me no ukunu woni mu na woni mu no. Me pa cho oni mu no. O hia wo nyina no wen hunu sa boy no. Me pa cho there bi because kwa me no e o mi say no mo ti ado bera. Say ni nwa mo ne wo. Ba ono no ye foforo baby. Nti ono kra de oni kumase area ha baby a. O hin sese. Ba cho sese a me no ka say de wa ba do bera. A oba ni nua mo ha o ye gala wo ho no. Met me hu na che, me akasa me hu na che. Even ye ready no kwa wa ma bi enso de ni sika so man. E me ye de ba. Enso wa de ye woni kwa me ni hia. Me pa cho de bi. Hu ni sei. Me pa cho de bi. Enso so no blayer wa ti. Boy no wonim no enso de na tam mo phone so. Ni nyina chi no boy na on fa na o ma me ma contact na di na tema ma me kra ka mi bi ya be se mo fisa wa ya ho ade wo ye wo ba na obefa kire hu sa wo ne be ma foforo e chate ya wo send wa pictures man na so wo pictures sai na be ma wo bedwene tuzusu se ne nke wo sa wo ma papa ni kwa me no enya nketahudie bi sabe ya adwembo ni be free ni ma be fa cho ono so na wote wo no asem na ogusu na wo kan oye bi even crime nyam kula ofa machi ekofa oba ga no ye se infantinia se eyini ye feni mausi osto ga ni di mpabo awura ono a osto ga ni di mpabo awura tinu mu yi mate enkontru mu mate be ban di sie ma me kwa no bo na no bo na nka na gina to bia Joshua mpabo awura na osto din me fa ne phone na me hwehwe so no ono ga ni chat o send ni picture ma again Gan so sending the pictures man. I'm on the cat against a one feel. And in the phone me I record it also. Get on the friend Sunday no pebi say or kwa sorry nka no ni sia no me na ho fe. Because na me won to cat again is me pa chan. O cat again say o de on come la. Na ne ho fa na fe kwa no wa sorry nti no ko ba obi hu no. O te wonum sa sa me kan sa me bo a. Asem obeke no kra na nya no kore. Ma no kra bi anim. Mama sini die. Empabo awura no ye hwan ya. Empabo awura no beginning no before say me say adwuma na me adwuma bi wo I construction work na me kan. Na me ben me penny ne pa. Enti say obi ba adwuma mu ho no na woton bibi a onyina nim. Na mo meme na me di anim ye de eye bibia. Na lady na wo kan de sa ma wusi no no kre se ma wusi minima wusi ba ma wusi nya me mpana. Every day near top empaboa a no cry away say eti mouse na mo top empaboa wo no me pa che top me pa che mate na nya me pa che enzo so no obeka kire me say again o wodwo so no abanku omo ko no nkodi me say abema we katre ma o me go so a nkodi mu kakra eni pa ba ko ho asem wo betimi aka no be 5 ma me ko papa so wate papa e mo ko aba ya na Frederick Intim e mo akwa aba wo ya kokko ho ya me fedodo wo ba nyansa me hwe udin wa wo abaya nso kama na me nhira wo oba ne abaye e pa chan oba pa me ye mba pa o ma o to so sen oni me ba pani oba pa yin no nti na mani abla mpese me de na abla bo si abla man nyini na wunyini me 49 years I am 75 when you say wunyini sa ana oba no so say me ba no is it what say is almost 22
osu wanya ana wanya ma cha fe na oko obenya no boso bebe July mo 5 July 4 wakra ai papa asama mo obey ene be mai kan ho adwiri me brem ona aye ja die ntira be ma tini sika be ye oba ho de na utimi dede wo bay e ma ne ba wo nchen yo me da e ja wade ne ba fie me da so ba pa me ya me gina he me obi a me ye pa bato se oyem bone dia a hye me pa ma o ka bibia me no nya adwumi pesisi no kre me de me ba ko to adwumam o nkawe me ha dan to fidie mienu ya baba nda adwumam a wo sua te wa na abranti ene abranti bo mu nyina twipra ya na abranti ba ko ka no ye mekura o wale me yiri ne akuma onua no me wana mbane frame so baba bedin ko me so me ba ne kokrum tu no fo se fo hunu be ma ne so fi se one ne betena ho yekuru kasi on fa na me kira me na ma nyu nsem wo no me nka nche se de be no ban ne be me ntimi nsisi no ampa akran do se yo o shi adu no o de jo ne abrante ne bai dum bai me hu boy na na so su nu abrante no se ane na me bu se on kwa so no bo na ma ne nyina ono kura ba so onim se o teme nka se de masem sitie no onim so ba me hwe nanim bena busan so de no se me kusa se nam so ende enya hwe me se me ye san ai me wale wangere ni nti enya hwe na busan na me se mama ne na abo mama ne nyina se o hu me bai na o pa so ne ntra no se dise me se so de ne ba mo nam so no kure na me no nyina di ama ne ye sere kama na me wie me tu mu futa de ese tibibi ya jo mi ene maame jo a wato nya na hunni ono kasa nkoto je da mpacho da mpacho o frem da dipre kope tinam nim se na wia na sama ho brasie anamboa enti anche bia ese wase san ese wo muni je do omu me kra na akamto be onye oba na odi matem me mani do pacho kontra kwala na mame enti na de no ha ye me ntimi ntie nkomo ewe ma na ni be ka so ne me ina kumpacho o mpe bibi nsha kwada nsem ma bibi obedi a na mse die nkomo no ntimi nka nkyere me na mse ni mo nkomo de a ya brai oba so be kan se oyi na mse sa na mse wona wan asantem no se mbuta no osimi ni jo na mse no bi am se kosi adwuma ene do ya mama sa da ne dem sa bom yem babo kawu ene mbe se minya no kwa nka mekunu ho ise fidie mi ni siwachi o da dunum enti awa no ma meka juju akuma ne abotre ne ho nya abotre na ja amamre ne amanie mensumi edi na kakra na me fa ka hu ni nka we na mde beto ablanti no pani sese na mbanaka neja papa ni so mu o papa ni papa wi tina me ke me ni papa wi ni asem ka no o papa o nu so mu se waje to bi se na akran de ni se mu ni na etie to ntimi nye ho achi to mo te kama ti be dun mi ablanti adwuma kra sei Nhyira no ana me yiri ba me nchen se yese mase na adwuma sei ne ba no so on person da chi be senti o so ko lances ne score de ko ne nso na person obo ne mu sika bi a onya ya ma kwan onya mfa nkofa nto person obo no na mse ma me ade a wo ye bebo me de me nyo o so me de me ye na me ba ne nti na ja ho na o kra o mi ni nyina no mbai 1000 for the seven sem behold na me kan wa na me se kiwe o ma me so sa na yesi friend ya fancy eba o yere be kan asem bi kira o ma me se si enti lance na ko je no ma me so bi nya 1000 na abo na me de share so na bunku to da se kama na me ka chen se ska na me de ma no enye se me de chew na mo me de bo botia enti da tunya abla betu be bi ede eda
ɔsɛ yɛ da mate ɛgye di gye ɔmo kwan nkɔ fɛfɛɛfɛ ablante ɔtiwe meka sɛ memu na meboa mede tumi twa atade ma no ba no apam bi ade ama no kun tini yɛ pɛ na asɛm papa fi sɛ me mba bɛ mɛsa timi nya ɔno ma fa nsɛm anya ba bɛ ma pɛ ɛyɛ dɛ ne sɛ wagye wo ba no firi ne nsɛm deɛ menye ne ba me ba mfiri ne nsɛm me ba no ne ne teɛ na mo hono na me ba frɛ me sɛ enema ɛkɔ so ofie wɔ ne di esi am saa me nso am ne kasa ya me na me send diska koma no me sam koma no ansa na odidi ofie o ti akwa akɔso a na tese me ɛkɔso no ani enyan ti me to me nsa foro papa o no ne papa wia na obɛ na me ne diska am sɛ ja asɛm sɛ na mba na bɛka na mba nso ba no sɔle ɔnkɔ adwuma wada ɔde ntoma twe no ho na abodu yie no ɔde ndi kofirifiri kɔɛ ne ɛyɛ na wabɔntra okofiri de kɔɛ ɛne pampers kɔɛ wade yɛ de ɔmo de da anadwontua ɔno na abanto be wan sɛ gyadini bi aka kyerɛ ne sɛ wɔde ne ka kɔɛ na yɛde ade yɛde mosquito kɔɛ kɔɛ mosquito kɔɛ okay enti akwanka nam sɛ adeɛ na wo sɛ yɛkɔ so yi kɔɛ sɛ no na wabɔnto anya da waka te hɔ ano maame asɛnde hande okofiri kɔɛ 50 cedis ɔde akwanto ni na kɔfiri ɛkɔ enti wɔna me frɛ papa ɛma ne ba me fie na kɔɛ no boy sɛ na me papa ne tena se ne kwasɛ sɛ na abrante na adwuma asɛ na wɔn nso na ɔnyɛ na adwo so pɛ adwuma bi to ɔfa bɛ nam sɛ agya nneɛma sɛ na ɛkɔ so enti me sɛ na ne nkora ne teɛ enti me wɔ ne nkɔ ho ne yɛahwɛ a ɔmba me yɛ nim ayɛ dɛ agu ase ne ɛkɔ so na me bɛ ya ba ha saa mɛ so no ya ba ɔba nso ɔkra papa no sɛ deɛ ɛkɔ so ni enti on deɛ ɔkɔ no kurom papa no pene so nti me to nza frɛ papa no bae no na me ne ndi nkɔmɔ fefefe na mka sɛ ɔmo yɛhwɛ ne nka nkora no mum na ɛmoa yɛn Joshua kekeke na wo kana asoma kana ya no kore sa ɛna papa no so ɔkasa wiɛ bɛma me kwan ɛna papa no agya me ne kasa wiɛ no ɔkɔ abigya no kwan ɛna ɔkɔ na me yɛ sɛ ɛnkafo hyɛ akora ne n'akyi no so ma ne wo kakra ansa ɔno ɔda ɔbɛyɛ no aba ɔmfa ntwe na so nam so da we de sɛ yɛ mpanimfo yɛ aka wie ndeɛ yɛ wie ɛne ma bayi ani ɔbɛ ɔkɔ yɛ anam sɛ abana na nneɛma te sɛ so da ba papa nso mka ɔmpɛ mba na sɛm a na ɛtoro papa no kɔ ne ɔso ɔkɔ fu mu amanken no bi ɔde ababo de no ɔde ayɛ aba fi sɛ sika ni hɔ te ne papa no gusu a saa de ndeɛ ɔde ɔyɛ beebi a ɔkɔ fie ɔkɔ busa no enti wo ma boy wato yi ɔwɔ akoma papa ɔwɔ akoma sɛsɛ sani bu fu asam ketewa na no bo fu na kokonye ni ototo nsɛm bi ope bia eti otimeka na akora na afro ma menim sɛ dem sitienti me yere nka nkyerɛ me kɔze ni sɛ ɔka kyerɛ me ambubu fu nti o ma ada me ne me yere benya yi a bo nsɛ no yi ba akɔ atom ma fo ko nsɛ ada no anka nkyerɛ nti agya e ma na akora no sa afrɛ mbiem sɛ ontime ntena hɔ wɔn deɛ baa ɔbɛba ogya wadeɛ nam sɛ yi manfo nsɛnsɛ mu no so nti wɔn ne akora no ko koko a bɛrima no wɔnti no wɔgya awadeɛ no dabi wɔn mɔ no kɔma wɔhwɛ no ɔkɔka sɛ bɛrima wɔnyɛ adwuma basa bɛrima no ɔba teɛ deɛ enti ma sɛ wonyɛ adwuma deɛ wote aseɛ na ɔba no nso wɔntimi ansua adwuma no anwie dabi wɔn na nwie wɔnyɛ no nso nyɛ adwuma wɔn nso nyɛ adwuma wɔn nso wɔn nyɛ adwuma opia no nyinaa mo ti fie opia so ɔkɔpɛ bɛrima nti wɔn ne mpie nti wɔn na adwuma nyɛ akora no bɛkasa nti bɛyɛ dɛ na kwadaa na di enti media agya me wɔn ma abɛma yi sɛ ɔde adeɛ bɛma akora yi kora gye sɛ ɔkɔwu sɛ ɔmaame ne nyinaa sɛ akora no ka nti akora no ha no ɛma abɛma wɔ wɔka no kora mɛto no fo wɔ saa nneɛma no sɛ ɔkɔbi sɛ ɔno ama ansa na ɔmaame akyerɛ no nea ɔnyɛ ɛma me kora no akɔwomabɔ mu no ɔno ɔtuo akɔwomabɔ mu ɔno ɔtuo yi metu no fo wɔ sɛ aberanteɛ de sɛ ma wɔde ɔbɛkɔ yi a Obi so maami asa oba no ho. Mepacho asema o. Oba no wo so unko bi so maami asa no ma no bibi. Se me ba na na ekoka kire ne se me ko bisa no maami. Ese ye de ho no hotel. Me meti wono mo no. Meti wono ma asema o kan nyina be e be fa me papa ho no. Sa asema o ka se ne ba ne papa ono no ho. Ne ba ne kra me papa ka kire ne se o ko no. Mama me no oba ate ho. One day e no sorry. E no ka kire me se o pe me papa. E na me se me papa de so on se papa ma ha. Nti ko ba bi o wo. Hello, come papa in the morning. Okoko duru mi de mi ma se won papa ko kan e. Oba na me gina kwan so a me ye me call.
Into a band of Sam said, I'm a mammy and swear. And I'm saying, I will hear papa, will hear mammy. And your mammy will come to a chair, me up on mammy. You're called to me, Jinan Tentany. No, mammy, you want to and channel so. Maybe or Jinan. As long as them mammy say, or Pessa or Conny mammy and a papa. Mamma was on the Adding. Or say, mention. Mamma will be a man or see me mention, women bona come yet a Udiano. Sabrina or Kujina or Casas and Mamma, make a papa. That day, not encourage no or more proper plumo into market and market in the Mimia, I have Mimia Kuma, and on one friend was man could be or Zongo, and or the ban of Yabian, on one more, and more no see Oma, on one is you, a Jan what the coy. And you remember, Papa buying and come before I'm catching papa. Papa, my papa and talk. No question. Mamma, and to a pan bab in any deal who come in every year. And on the fan can already. Or by any name, of course, come on. Oh, I'm very familiar now, and our friend say, Da, maybe a Bob Shamuma, there is so no one. Maybe a bar, da, maybe a bar, maybe. I'm the hour didn't mean to me. Me just a money acquaintance to come and me. Some in a bar and come buttons him. And the chum more make cramming from their bumping. Me, I'm Tim Chibu fruit. Me confess some, maybe me. Me do my family, which you am chiton. I want you to bell. Oh, sir. Ah, what for run it was a casserole. Hey, what for the Hibia? A Yuna Casa is some Yuna Casa. Tetiano, I come and say, I'm a Paunia, a coqua, and I don't know how the cocoa. Abranti, Media, me banfram nam se baby. Ode nya abotre. Enti wo ma na wabranti frem se obeba me nchen. Na ma bi din komo. Not me se na ane akora na sa kasa kasa. Efa onim ye ko bi na okọ no ofokofo oye no. Onim kasa akiri, onim kasa wiye no. Ojina aso ka asem tie me. Oba ne ba ye no ka che se die enti na me. Enti na me tira me tie enti a otuma je mba. Ti ma me siwa wo mu de tira. Akora mba ma me ka so. Na ye musa di asem no. Enti boy no efokofo me fon so. Oti ase. Eti oba so oye bi anam ban ne dia pense wo didi papa atem. Enti em papa ya. Ana oba so wo tamto. Enti otamto ye no. Ana mbe nkra ma ne se Joe fa we no man. Otamto ye me anam pe moto. Me anam tia kama ne tena so. E de ko ye. Ana m ka che so kon kan che papa se. Me pese me ne so fo. Ono ne so fo shira wa de so. Papa ti. Papa nya bo se. Akwa ne ka sa me wa ti bi so. Emwa ye. Abusiafo kwadem se na ne kum ai na ne kum ntino ya ma o ya hwe na wantimi ana emwa ye ema ye asam no so ye kana ye ne bresem enya goro kra meto mani abre ba papa tie ne tantem na asam no ye wuro ne puma sibre ena me kra me bin kra ma bo yi se nko kanjiro wa fa se me fa se mba ne bi di enkomo ohia ne enkomo me hia ono papa na wo ba no ene maami ye wo ba ene sofo o hira wade ne so na ye miensa ye ne betimi aboa ma sa nkomo no awie peye ampa blante de enkra no koye na me share da na me de beba no me furu ka me ya no misimuto de moto na koye me ko na me du ko na me friend se me nam kan bu no si you da me du no so e che me na me be yo ho na me sister me di na chi me yiri nia pa ko ho na bi akototo ansem me be tata kire no enti me ban so ko che ndie no e che se afejo se sanse wan ko kan sa ena me yiri nso ye se ne obebe bi won so be no akọ we se de ni di papa sitie ko me yiri nia no da ne bu me yiri so pa nsem se na ekoso but a kire be mu ni jo se wan ko kan sa ho tie nyina be hia ho ibudi o papa o ya o se papa se o ya lenti ontimi ma na me fro no anka ena o se mbapa kuma asma fre na fre papa o se papa nse o webi ena me se na safo se o fre safo so ntimi ma na sha se ni di nkoma na me de timo me de tim na me ka ena me sha se yi nie ma bia e koso ofio ena me de he da de won so ma me na ma sa nie ma ne ba so ti me sre ma me nten ko nya nkora no jo so ma me no pra wa de nso papa kora na ne nko mpene so na wo se o mu de
o no beginning no papa se nko wale ne krum ni e no am ka say obi abe wale ne bia John wo frɛ he we kusase ni na mo so mo frɛ he ya asantefo enti no kwase me ya me ya se me maba na akra so ogya wade ne me ense be ka bu mo siesie na mo ense nyina mo yi mama aja edi mani wi sole ne jo ko ja me kwan na me system ni bia fa fam ye ko eno mu de ja mo fie se aja se ba mo timi siesie mo asem a se ye mo nyina mo te dan ba ko na me bande me ja no me ko amfa na nko wo se ma je mba no na me de me ko ye se ma ba me timi siesie mo anka hwe mo timba bi timi wo no ma jadi be 5 days na me papa o me obi amaba wo chimide nkreja nka frem se yesi asem bia ba na asembei tina osem so me frem pise me nyebone na me freba me bisa me frem be na me senti wase oba o no ba enti gram de be wate no so no ne anaduna no ba ho one na yirim no be wa ana me se ene fako o ho no se ana me se fako no ma no 5 days time ode ko ma papa no nam se ajanti me ba want me nkra hello mento kasani o de mejo number e de ama po hye na mejo number po hye na me no akasa nti me sere onyambo chena sa na Joshua papa ka kire o mo na so hye da na sa na me de madwen ye me sa wo hye da no person no beka sa na me de na madwen ye me enti ye na papa ifra da de bone na ntima ye na anti me ba na mpanimfo bieni aka asem a wo fi me me hwe kwanse bia saa da na me frɛ no kɔ nso be frɛ me saa be ni na wo ba na ba na me ba no wo omu nkyɛn e be si na me no ka sei enti papa na mfrɛ me ana me de agya matrem ba bi na Porsche anso na okunu atum ba bi na agya omu wale ma wade so ne ka so o ja wade na so me de me maka je sɛ me de nsa me kɔ de enye adwuma fi sɛ sɛnya adwama mo a anas me yam kra Bible pa ade na hye wa no ye comfortable nti mintumi emu ya wade nti wo mu do mote ya metimba bie sɛ kɔsɛ mo amasema nti me wo no ma na mata awia nso me ya na me madwuma nti betem bia ada awia na mba no frɛ me sɛ da kodi ho anti bi wona mse da biu nam sɛ nka dai no sin ko ma jime niama ba ko nkura me na me bani sua me nam sɛ ale wo he wo se me wo yas edifu nkan san solida no nam sɛ okay ani onia na me ba no so ada na me nyane sɛ o sister so o kwan no nti bra ni nka sɛ mu nso no na me ne abrantie me ne ayi me bari aka sɛ vogala bi me PTA chairman nti ma bre pa nto mra na onkra okuna nkaja o metonsi o kra no binya sika mba so kakra e de akoye bon na oche nti eno no kra na o beba obi send the message a o di gina so e ya asem no nti mama ne eja na ba maba se me ba me asa no o jana me na ebu afa so ba wi a me ma o me ma nka ya na o be kem no ma be fa mba no ana afọ na so ojo me obi ankam de ne besie na ka se mba firo o fra man so ojo Porsche afim de sia bedu fi na me nyantimi musa no kwan so kwantimi nim na mane a ode ye dai ode baaye na me de Porsche jo ni importe se me baaye papa asema ankam ne be ka no eno ana ahwe abese bo ban ko Porsche anka dam ne de hye se omra me tonsi no enyani o ye san ko mra fie metonsu me se nka san ka joda na oba no nka ni week na wo oba na wo betonsu school mo na wonye sika kakra onso de abeto duane ade edi papa wo hwe ensam no wa enti me ahanso wo hwe enti me de mpese ma brante enti asese me ni fie enso ba de ba fie obi sa no kwan so me fa chan ana wo se de enti na ma wo se sa ne o mafiri ne kuro ana medical chire mu achire wo se wo mu brante no me bana dikan ene na akasa ana me chere se maka niam bibiri a chere se abrante no
ọmọ akọrọ na kọma ọmọ ni nidi ni ana di sika to papa nya boche adwuma na ye o na protein etu ba na fie no me ba na fie no o se anadwo no abrante we se obi a test the message se oba o ado be wura etika kran se oba ado be wura ne de abrante nti na oba na nam se ase wo ka cho papa o papa enya nyansa sembia anka amfa ho nti ana wo se na odi papa to nya na je se o ka asema odi papa asem edi ne papa ni nyansa de me kono na ko chiri nyansa ana me bande fa me ta chai not we say papa nya boche Portia edi nti ne ma wo se sa oni o ma free be man nchai ma me pa cho me share be ma oti won e ko 3 years ma bo akra on to bi ma me edi no want to ma won so kasa den kasa yi empa bo akra on to bi ma me on that even pant akra on to bi ma se sabi mi nya men se scratch just my friend ma me no send this come da koto tell you me ya dafini wait on shame Joshua okay can you do that chapra oba to chapra nyambe bisa me ma o kwanya wo kasa don hwere nti ya botre aye no cross enfie sia sabi amoase e kwanto obi ma da enfie mi nsa na wona ne da so de so kasa na chese odi atro onya what obi ama ne da me kamenya me ade no wato ama no nyame ai jo ono ogina hono no ono ogina hono ade na wato ama no sa pada asema wo kam what obi ama ne nkasa ma ko drugstore akwakoto ai edi aba mama men before so ba be ko no Joshua so obo de mama every so for ya mama kwa ba ever adem so program no na ye fiada na du fiada se ya mama ni tua sa wate ase eye nsema hodo a edi adencheche wiase mu sade ya na meka no nyadua ne pene sa homa so ne ko ensema yesi ho koso ya yete ho aye ka ho asem no Joshua ena nra wode na asem ba afia esa wo ba wate sika wade no enfie miensa e ba bam kwara no so ko afe wanya afe fa oba no dakoro to oba na sesa de nioma nyina wode abobo ya mienu pragia ba ko abobo ya mienu abesesa de nioma nyina de agumko wansane de che wansane hwe ono so onye ne hwe ena Joshua de nasem oba seja mama efe ene enhirafo mo nkama sem na momfa ema yen etu yensa fra busuafo no oba no wa ha oba ko na wasesa de oma no wa ha no papa ena Joshua so ene wo papa ketwa so e wa ha woso wako drugstore wako top pad me say empo the last time ode pad ni die biem nya botre mama sesia wato pad na die biem mama sesia wote wono no sesia wote wono wote wo sesia even your friend say ayi amba de go masini toma busa no say hwan toma no ena di onto wato pad ti nya botre ena de mama Joshua even ade ane de no wato oso wonto hwe eti me wunu ne omakora wato ama na hia me oh se ne ma ene de ya de chase de wo kai de me kai menka ne se de obi de odi ni de onu nyina oso ko drugstore me ko drugstore ofre me na me wa abontene na ofre me se osre me a ohia pad me se na me fele mama menka ndi agro ba me a me koi na me kokko toy na me de o top pad no fele ada bama ba na papa na me nto bi da empo ena sa supermarket bi wo ye ho no me so ne sa dese ade no koi say onkonko yi di o pe bia ei me gina ho no na me na no dia ma bi o me fa ko yi di me fa basket say na me chire no me so onko yi di o pe bia o he supermarket wo abrante na wo dia ma ko pe bia me chire bi me ba na ko na ti wo mama I'm telling you antim nya botre ema ya sem no me ne ko me na ma fa basket ena me di na chi ena oyi di ope e de no oyi ye di oyi ye okoyi me nka ne se cake nyina oyi cake eyi ice creams nyina wo hono obaya otwe ekokoyi pad na ye kan wase me kwa na me nim se ya modify be in different me bisa ne se ye de ade na ka kire me se eye ma ho ade mankasa ye ba fie no me asem etra yi na no pad ne modify bi omaye no eye me kala ne ye yellow omaye ne some small one bisa ta panty liner na minimum
na de ma me hu se pad ne se de na ode ne ma ne ba fie no saa da ne ma anko ene ma no ba de chiye no me ko entade ai bag a me ba no entade bum me ko na me ko mi na me se saa de kura oto kura se pad a ana me de me yi mani na mpe da bi eti wo se basket wo de ofa basket mama me wo lady bi won da me won carry on obi e fa dis kama kura na saa da na girl ni je ai supermarket wo say ope nku dia kwasra ne ba girl ni say ene wo so do we ya de me to ya ma girl kura ka se ma tom me yire ne ma ne dia ene wo so me nye de me to bibi nye de mfa ma no ice cream na bi na girl nso ye de eyi ice cream me ice cream ne Poja na da ma no supermarket ice cream na akoyi na mama example Poja na se me ni abre ba chopa something that me wonye che ma oda me oba me wura ho entra won sere no mani abre oba na wo se woko se kwanya be me wode wafa so ni be wode wo ko supermarket ko yi ni o ma ice cream ene pa de ngwa na ko yi ye no kwasa me pa cho se Joshua kasa oboa o mi se ye ko sa supermarket na no wo kan o ka che okotwi Prague ya okoje obi Prague ya de adwuma Christmas mu hono enti ni sika na onyaye ena o se me enko honom enti me kra me ye se me de me kwa ale be na ekwa akoto no asema oto ka se me ye kwa na ice cream ni ho ice cream ye nya to ye de oto ma again because no me ka chen se me mpe chocolate enti me ka chen se me mpe do oto ma again ya na nka pe ai fam ena no na wo pe ena vanilla no mo afro kama na abre na mbae Poja kasa esim bebi agro the girl ni yen enu bi nkwan na me so me ka chen se me mpe ene ma ye no hoye mosquito coil ana mosquito spray because them on entonto mo eno na ne ma ye no ana me to biscuit de bla akola no enti me kwa biscuit me to me ba na me de ba akokọ ma ne ma me ana me de ba akọ nso e ma akola na meloni ade ni doni ade wo oh de ba ana wo de bottom me sika nso mama what was na sika nso me sika nso no busa no se sa era no ma me de no koye no sa Christmas era no ma me de no koye busa no se expenses be na me di kan ye Christmas na wodi na sa na ye kosa ye mama obaya woti hoyi Christmas era no me man se busa no se me man 300 Ghana cedis ka je me se enso me na ma di kan budget se ka me ne me friends o ka je me se sa sika na nso me ne me friends ni se be de ye be didi na ka je se ene me sere no enye ye mienu nko a busa no se e de aduane na otimi ye ai aduane o ye okototo ai na akokọ ene ni nantwinam ene na ponchinam no be ye no jollof ni nyina achi no na ma sa ato akokọ asi na achi for new year busa no se sa sika na wo kan nyina me mfa nye sa na ma me nko oyere no so me wia me pese me ba so na obo no tofa me ehunu ni wo na ade asem ne baaye na ma me nko ba no so Poja siawa ede enti na ma wo free be me wo se won hwew ena de ebiem me pa cho ana akra na ye wo ne kran so no akra no so on hwe no ena de ebiem nso no onse mu ade odidi mabuchan fa tembasa basa obie na anu ana nibufu a de bepe na numu bia no na o ka kiro oyi ni nsanso anu obo enti amana o se ontene ne nsa wo me so da onti wa boda me pa cho an even kwa abonten kula wa bo me da e wa sorry down na Joshua mani o so o de manen kasa ma fa ina dance e wa sorry down ya dance ye o wi e no o se ontene ne nsa wo enti me tan asena me dwuno na me kika sa na ma webom e moa me every say osi ame omsa na misua adwuma ana me de woye no me woye wie a ode me koto adwuma mu scan again ka sa obeje no onya sika ni nyina nanso ekoduru wonum no wantua sika ni nyina otua half ne cab me start sa me kwa adwuma no again se ne ho mfa no me kwa adwuma again ne ma metina adwuma mo nom sa akopin se me pon me befi ade be cha obeko na again akoye adwuma anajo no ade tina wo kwa again ne ma adwuma na wo hyede me fa me wo wantua ne nti ezimi na me woni se sika na wantua ne nyina nti ene ma again yes I so hyɛ again se boso me pepepe wo de sika ne de aka e ba be so boso me miensa atwam mfa ne sika nkonkoma no enu nti no me ma nyi se adwuma no me nko biem because adwuma no kwa me kwa adwuma no kwa me kwa wo ma miska me de beto aduane adi ote wono mo me start adwuma no wa da kokwa na o ma mo wan sidi kwa se ne ebi age akra no kwa bi obanum nsuo nti okwa afato nsuo kra na me send this free de brand record ma me catch you free
me papa say me timi fa na kan ten bi kwa re e baba so no it is sama wo kan ya botre no anti na osisa wo ne oma me pa chan bi ko me tena se na me dweno emmoa me na da na wa mo na mane se me wura me ho kyere me nya duane ni me ni akwada yi me pa chan ya kan me pese me ko me papa nche kakra asam no ya kan e bi won me ba na me na tena se aka se me pese me ko enti bi wa me ko li 1 week wo me ma me ho na me ba se ban chan na bode kra na wo ho no ma na me di bi aba anwa oto wonu bisa nso onu metra ata anwa dodo se mma me samu anwa odi ntosi nyina ka ho na odi amane ame ya di aba bi wonso na me makọ ho no makọ akofa na me di aba ame ya even se oba o send me skasa me fanto sausage mfama na oye aduane to me yibi me chi awore unya mma me anu asa edi na tamasa aguso na ni nyina na me ti we hu ebi mu se sanso ti aguso afiem maka je fie ona eti na ebusu afiem yentu ukoka na libu ofu na ono oku e ma na stand obeka che me say wakoba ni maame amane so opesi otu na maame ne say e ma ni ntu because akọ han dan obechi ala baby because onti ala baby onti otabi onti ahwe no nso oti fie ni musa enti o maame say o ma ni ska ama na se dan e wo fie ho no ma anam say abusu afiem mu pa de because enya nko ana papa ba enti ade ya da achi bia be kasa mo ba be cha nko a wonya sa plot na wonya enti abusu fie mu de mempene ma won hye eno so no ne menya fine ti metina say me keka bonya sa wale wen enya de be kwa me ana ma me pa ke me ne ma me de koy eye me da se papa ma memra wo so na ho ye tena se ye fa wo sa obani kwan be so no fa so ye wo ba we me nua pani e ba no na ensama betena ha ye kan ene ade ade wo bayi san wo abo wa mane me baby a me ti asem na me be mu no ye edi nkan na emse papa ika asem no ekodum pempenso bi se ofre me brother pani se abaye be ye compre ema ofre me brother pani no kre me brother no so no me ne ye baako bibia ebe koso bia oboma mane edi day na papa no frɛ no no ampa okọ ne papa ekodi nkomo papa bo wose ne be abebo ma branti charge bebre akire no papa be obo mamane e ma yen aye frɛ akora we ene ne nua kuma na wo bo ne din ye frɛ mo nyina na o motrase edi papa bie nsɛm ne nyina mu kire yen e ma ye tu akora we fo sa atem na we na kodi ho ose papa se oso o ma ha bio one day they were no nti o ma bio ma sesa ne ma ose de na wa ye no se charge na obebo ye ni nyina no me mpese na bi so wanwan se charge obebo papa kan ye eri nti o ma wa de na sibio na papa e ma papa frɛ we papa no e do no ko ba ya ye tra se kan asem ye fra kora we eni etu no fo e na se we papa ya frɛ no no e di na se nka me ne me brother ni nyina e ye adwene se e se ke sa akɔ papa na na ase me ko siesie asem bi e wo ho edi emu a ye tra se fiada edi ne fiada no ye hye senke brother na ya no mo nkɔ adwuma nti brother me ne me brother nyina be kokuru mo edi ne kwasiada na me be afrɛ me se one na yiri kura kasa na yiri so be ba kwasiada anam se obi a so ma biom no ana afrɛ so be ba kwasiada de afan ye de ne hwa ade edi etewa na awura sa ba kwasiada no ampa obe o motewa na me se me ne me bra susu ho se okay ye fa ye me hwa ade kakra edi se ye hwe wo mo edi gya nkɔ na mote ho ekoba emu akwasi me hu de na charge sa kobium enti emu na me be boy amane se papa se obeba me mendabi na waba yantwa no fie na obeba me menda na obegu awade no obey na kan me pacho papa no so no be na kan no papa se obegu that's why I no pressure eti obi a me begu awade no na me twi me ha moto mama eta na o tra se de ban kwanta se gya kan onse sam ne tena se ye kanyina no ase wa umpesa obey oba wade papa biem sinagina e kan say nya papa nya abotre me so me to obi wa ni amreka ye gina ye sie gina ye nyina ayetia enya dance ma wiase what you say sabi enya obey ho na ebe kwa wade a wo kire wo mu odo wo mu anka oba ne ne kunu de dabi ebe ye nso ampa madam yi de ntina wo mpene obey ya wade no so nia me preso papa na abrante no
na jana mana bo na jana fifio but if you one mo na tie one mo na tie o ka kire ye say abrant o ka kire me producer say abrant ye premire die ntina ma aka asa die nti o ka asa say e kwa ofa so ne ketremo ne me de kasa ye no ene se die ne otimi di matam kire ne yere e ma na yere su ebufuo say ene wo yam papa fi zam papa de ntina wo mpana wade no so no o da bia wade ne mka empreso na mbo ara no me na tie empreso ebido yo no na wa ko na tan ne empreso ne say me shia oba we fofura me ne ko fie no me de se on ne papa ko din kom me de me minim ono angasa na num to ene be ka kire me say ne papa e de on pene me ne ni no awade no so tenti ama me de minim all because waseme me yesiremni yoni na chin osabe we be ka kire me say ayi no sabre me ka kire say bibi sa ho no o me hu pa e be de be fa so mama no ka kire me okay mama ware mama na yen enti na diatum mama so de asema no dia anya se me de asema no eno asa krachi esremni mama me example chair say wa brante kan kra na to kra bible me example chair say me yire o ngre ni it is a kusasi one o ma me me ka tell pray it is a papa se kusasi ni sabu ma bra bo mu a eno se me ni kusasi fo ene sia eboko oba na ka kire me am ka to da be ne maame me say abro na rawe maame ene mi pa ogina ka se awade no ebeko so papa yi ka na satana me adwuma na me ka me flow da papa yi ka kire me say ono no de enka awade ne enko ompene so ba no yiri nti mama dey no ka se me atama me ka de ta nka sa se na me ba na adwuma ne tia na se me kopa ne chew me ko se me kopa ne chew that very day te se de ye ka wa ha ye ansem na dane nai me ne oba ye ka asem si ai e be kwa ko papa na dane ti me ko na me si da bi me phone ye na me yi me ya am so record de e ko so bia se me ba so ya atoro nyabo ensam wo mo ensam de se wo na mudie ye die no ensam akese wo mo ya se se kura no oto wo mfa wo mama me de me nye okay wonya okay me nye okay ni nyina ne se okay na wonya no ene sei mama se si ame a me tiwe me ka ne se me yare me yare amanya ne tie so ya de pa me yare a me ba no so yare oba keto na wa no to no so yare nyale ma wo ya botre wo yale oba keto yi afa ne fa no so yale ene oba yi so yade e yade e ben papa mama u to yade me yale no bi o yade hu na hu me yale u to ede na je so yale oba yi to ede na je so yale na yale me yale yade yade papa yade no una wo de san kwada no ana wo ba na de san wo ana wo na de san wo ba no ye me na me de san wo ba no no ba na te me de me ne te ye te se sa abra ni nya nware ti me shi an foforo no no taye o ye test because they na me shi ana me ne ko fi angasa me ko fa no ko fi no that very day me ko fa na tin say hospital na me ne ko fi ne date bay me ko fa ba ni free hospital ne date me fa no free hospital ne date bay wa ya le da wa na sesai wa ko hospital a o ko fi ne date bay me twi praga no me pese me date na me de ne ye de me de ne ko fi ne date bay date ne de me ntimi mutimi na angasa e date we musim ba ni nyina ne say me de ne ko fie na me ko back to me fie no me duru na me se da bi ma me mfra oba yi na me nwese wada na me frɛ ne de wi na o si su no na mka se da bi me ntimi nja ne se ono nko anya de sabe na wo mare na me mare na fe krampo ne ya hia foforo ana me tu pragia ana me kokɔ fa na me de ne ko fie o bisa ne so how many days no di o me fie o say o di 3 good days e won fie me fie na me papa ni kura ni me ma me ne hu se me de o ba yere ana bisa se de na ama wo su sabre no o ka kire me se sabre ni no obebo yade so o timi ka se ne yem ne yem de no complain pa no complain ni yem pa akwada yi o ti we no complain ni yem pa na e duru se ne ho ton na afre o timi kɔ ne honom e de ba no o mu hu firi ne honom ba be di me honom wie no
Omwa otimika say okọ hospital obeba no na bia results eguta no bi won ma wakwa akoye diabetes first check up na why HIV check up but what you see is the pen article by yantro bibia enti e dey tetete wonum one day nin say ne bae mu me kwa adwuma e bae no to wonum no wosu timi na me say abenti na wosu mesrew de ekoso bia ma menye de ma menhu because they say o ma me no papa ni me na me no wote ya say even fia kura me no wote kura me ma me papa kura ni mpan fa so ade ni enti za akro no mu no ene wo be ka kire me say okọ hospital no results are ye de man no e kire say o ye HIV positive e yo be yo tiwe ne fa twan nyame ani me yemu hye me enti wonu ne de asema me ka kire ne say e ma ne nsuro na say o ye HIV positive ade bi be de ye benya anu aduru enti mesere no one won come that because no wanyem ena sabio mentime ngoka se wanya ya de we ntina maka se me dwane anase me na so okokunu ho kun akura ne so e na wona ni ya de ni bi da na me ne bi enti unim me tin sa na me frɛ eye me mama na wona ya de ni bi me kamenya me amesom doctor me frɛ me sofo ena mbo me sofo ma na me sofo se da bi hwɛ na man tena wan ka se me ni bi na me nko hospital na me nko check up nso kwa check na me koe enka hospital na me koe de na me kono me misuro pane pa ba me yebu me kokko me ka me bae papa nya bo me bae me results am de brain was say na e negative na me dream me ka hospital people na de bae me dream me ka na me call me faster na me de ko kire me pastor say faster me koe say na tie and was say kata be no de bae ma me pa cha kata de bae na empty paper she ni so ni atwa na get enye hospital mama me akwa me ka kire Joshua mama me me fesa papa so ye da me say me so for na mama na me so for na anya se Ibe tutu no ka da to a. Na ta o de bae no. Ibe tutu no. Amna wo bi ofure. Na ewe kata no. Wona kata, wona to wona ko. Onu kwa no ko yo. Onu kwa no ko yo. Na kwa cha ke bie ma, o be ka kire mi se owo bi no. Pipa no inside pipa no so amefi o so watetima to agu. Tie, mama. Enti asam no kura wo ne sai. No kure wo mu nyina ne se. Yade no. Me kokko check ya mi bi no. E na mbepe mba bi tena. Enti me de say me fight for no. Me frɛ me asofo mienu. Enti wo kwa check ya bi ese wo ne yade ne bi. Yes me ni bi. E ka ba ne say na wo nya bi. Oh, se oba se mi ni bi no. Se bi o me ne nete. De be bi ans me de me ho be ka no. Eno na Joshua na odo wa kana da. Joshua on fa say me nkata me famba no na what papa who ni sa abrante na de yade na mama if I abrante na de mama on provide we ni here o wie ya o ka cha me say ne sofo ni say e sunsun mu yale e bia mu so ka cha me say akola ne de enko o ya funu mu na mo pe na me bu shanfo pe na kunu na akola na yenya awon ne de ya so de ben oko lighthouse ba sofo ko na o ka cha de onya lighthouse ama se no o ka cha me say sunsun mu yale nti wo de e bi o da bi ko se le bo akra no onya da akra ko checking e bi no me hospital no mo so mo de be mai yenche ba ya ko hospital na e bi won mo mai 2 months e de no mama ye mujadra kan wa ye no mai be kan ba no ye tua huska enti no 50 cedi 2 months no o ka cha me say onya ska me fa ko jim ko oni ana edro ni ye jaiti enti menyim ni nyina mi ko je edro ni tu ma ko jibim aduro ni na no ni le tia me ma ne nkon kwaji aduro ni free say oba na akwa kwaji aduro ni de aba no wo so won ma aduro na ni subiri no ma me ko report to chira mo na ni subiri na ya de won ho wo so won ma aduro na ni subiri ni o wa ba se na mi to da trim say aduro no na wo le beta aka fo ma no aduro no wo de ta aka fo ma no ha e na manager aduro no hwani nduro na ono no kwaji begu wo na wo se me ma ama ni siga nkwa nkwaji ni me and I'm just saying nduru na go to go because nduru gu ono na ebi dem ono obi anu de me pass me bisa wo ne say so ka ye test na ya de na ni bi ba na oba na wo bi se dan ya ya de enti se wo nsuro na fa do ko ba ka oba ni nya ya de no Joshua asema wo ayewe ma Joshua papa asema wo be ke dan wo so on say ono no nsem no mistake awe na say set time awo hu ne no oba yem on so no wanyem woni na nyim to already no
So why you are when you be dada? Because you say first one man you be actually me ko na me nya bi. Oh, I don't go collect na. What can come my nothing in us say mo I say me ko fa MCA. Once I have people, I also want to ma to go to say once I'm not can no kwebe no. Ah, if you me provide people mo say, o fa me ba no. After what time at one man banana test. Me pacho. Yeah, me no paper ne wai. Ah, paper ne wai. Eti anunti yade nti na ese wo pesa awade no. Oba yade nti na ese wo pesa wuja awade no wo. Me pacho de. Yade nti a won hweme no. Won say mu na se nya botre. Na unhu ni se no wo yade. No no so wo yade yi. Na wo se kwa nka mutena bomu. Me mpe no. Eti se wo na ade yade ne kwa ma. Me nya ma adwun se me ko wale o. No, what if you say? Pacho 22. Abaya kama ti sawo. Nya ma nje me wale se de o si o de waye. O mari se be o ba wade. E be nu sa ta me no ma hwe me ho me. O se di o si we se be na ka sa cha. Why dey? Ma men kan okre bi wa han kire o. Ye wodo sa. Hwe. Me angasa. Aha. Mo fan che me. Me ka asem bi wa han de. Ka. Se the obedience ni di no. If any hospital is around here, doctors and embryo test. They yanko. Me fancy. Mama, me am at one of them. When you're positive of HIV. Only idea. And then I feel on to say. Let me dear me fighting in an say, or bar menenity. Ewa ya DNB. And to me, dear me and say, me pray. I'm an anya found with you. Never my doctor and so be your test number. Emra. And Kaya Hospital na ko. Me ko to nurse ni kewi. Wona yem na me kire so mo de ayi saa yi na mba de check so mo nyemo a. Eno na ode aduro no gu so. Oka o explain kire me say ade ni be ready say ready 2 lines ah. It means say me a positive. But say ready 1 line me a free. Na da wonyemo na na say pregnancy test. Dabi omo be ko ba bia me di kan for first one. Omo say anduro na sa. And baby a sankofo no gi sandru no e ho no mo de me ko ye and he say hospital bu around her o metimi aba no mo mra me test na afia de to so osia so yale esi ade ntina so osia so na say so yale mama de me fight no so ansem o ka kure ni be so yale mama afia de me provide kasa because if you say jai me ba that say wo so wo ni yade no ni bi ba okuta me ba na me ba no mama akura na ye wo no da no Joshua what you say say wo yade oba so yade oba so yade me ba no so wo e positive me na oba so yade no my mo ba no test or positive test we are done yiri nini one for me another treatment the man me ni na na o sa be ka kire me say ono man na ni subiri nipa na o ma o yes aduru ni man me wan kan kire no ko ka kire nipa no nipa ne ba na nipa ne ka kire ni say nipa ne ka kire ni say end yes ade a onkon ya another test mbra okoye test ni ba no me wan bo mama ne e hye bag ya na ye di pepes ni gu me ko na ehim it has a week time. Malinkasa, dear, see ye. Me pacho, nipa ko ne so funa o kan be ye aduru ni mai. Ofra boy no phone, na boy ne share aduru no. E ma ye, nti me no ma aduru no. Ye first week in dem no me na ye okay. E dey fi na be je ye. E ko fa na ne. Me pacho e na di fi no. Dem nam san dis kan ade ko toy. Papa oboa. Oboa de be. Oboa de be. First one wan go wia. Mama. This is one Korea. Mama. And I make and yeah, and I also send to a cocker song from my wife. Me see papa ne boa. One amount of fufuo. Me pacho when I me demand is kind of kotoba. Enza man o dwanza fulu e fie sisi e. Enza fufuo de dey fry. Me pacho ko Korea. Ko fu na o de ma me ayi abrabo de ma me wo fi eni kwa se me tie sika. Zata nyam ka chomba so. Ma we bana no emfa. E na abrabo de ma se me kwa Korea. Na wan Korea. Papa, wo ka kire me se wo ma wo ba sika. Joshua. Madam boy enu uya ho. Eba dano nkwanta. Yini no. Se me pela pela mbom nsema no. But madam no wa ma gbe aye fe ya se wo se no ba sika. Be ma no oba ate. Me sori a se 50 cedis ana me de ma na se on
Oba na kwa futa na so. Obeba na che se de obesene ni sika ide asene ni sika ne de awano. Wo ba me to me hwe oba me ne nete. Na me o sha me. O sha me o to o hwa me. Me hwe mate. Hey, abusuafo Joshua, papa me pacho, mesro. Enkomo na ye de nsem wo mpa. On se bi de kaka cho se nsem wo. Ensem bebre ne wo mu. Sabi when you the first time oba nyuma, ya ye ne tester when you HIV. Ma bebre normally no, ya ye wo test na wo take seed na. Wotimi develop yade no. But oba wo wie no, ye be kwa akohwe no, na wo ni bie mu. Good. Oba wo wie wa sa kwa test. When was the last time I got HIV test? December no. Bronya ye twam ya. Okoye na negative and positive. Mpacha positive. HS mo na da so wom. Eti eba ne sa e hospital asem. Fi se onyem ye no e na hu se wo yade no. E se ba ma ya wona nyim yi. Oso woni yade ni bi. But enya na no keke no ode kan e ba gya to. Ana me. Wo ya ready. Mate. If it's a doctor for test, you better your test. Mate. And so on walk. Mate. Come on, someone who can you come on, Badge. Now, only you won't so what you didn't be and I wouldn't be a walk you be one some way said they become from Mate. They make out as your papa. Mama. My young son branch or your dear answer. Mama. I don't think man can say Mama, Mr. Man can say Mr. No friend, producer from Muslim book to my boy. Media Mrs. Siano. Also, Nibi. Mr. Minu now, dear. See me or the about some ban me hear me banner yalisa. Some banya yalisa ya. And someone watch the piano. You can't say more dear. Until I say. And I some money. Mr. Me the same dear me pacho. Mount our little sense see as it's our dendy. Yakumano. Above from Etimunya, Madame de Yam the Siano. Eh, say, you bet me around Corano. None of what Tony ye, me, some translates our dear. I call what take me small, Papa. It is a Joshua, I take me small. You see, I mean to Missy na me friend me brother mahu papa yiko na me friend na no so obetimi afre no enti me friend no na me brand gina so bata mo ye hallo na me kate na me sa friend me brand enti me brand friend na me se me ye no conference call mama enra ensem a wo kan se pan wo de me be fa so ne de echesensem me brand na so no o wie ye na me ba me pa cho wie ye na me brand ka kire me se wo de asema sie me na me se aden asema ka kire me se de ono no frɛ papa yi asema papa ka kire ne se me de won pemani mare Nebra de. Se me mistake, Nebra de see if you want to welcome. Ana also brown ko di watem so unu mi answer bi se. Me ma wo brown wo me se na. Me brown na to remote. O bo so me ba me ba. E fo me ba na me ba me. Eti no. Ne ba me ayo. Me de ba dia ma. Na me sa de ne ba. Ne ba me ayo di. Ma. Ne ba me ayo di. O ma to anu ma. O ba na sa me de me ti bi atun si na me ra. O so mo to mo ni juma ba ka bi. Baba me si. Ah, de wa so ri wa Adia enkoye me fa tell team. Adia emwa me no. E ma me nye na ha. De nta me ka se me chi ba. Chi ba pa no. Me chi ba. Eti aha me ba na em de me team program pa but enfa anya me de che say. So mba nche ne nsema me no wo kan. Me no siesie ye. Ene mentumi. Ma mpene so. Ebi ade enke papa onya yi papa na me ne chechire yam. No na me ni jai no. Ene bi papa mbu pa o tun bume. Ye fine. Oh, it is a me no kan ye ntumi anya ne jo ma so de ba ha. Enke anya mwanwa. But ye ntumi anka. Watam me otumase. Enya hwe. Enti sawe na ye ka no. Tietie an se. Me sere no. Me o man na so me go ade fi se. Nyem na me pede oba ni firi di fi. Wona ta wono maame. Wona odi asam ne baaye. Wo de ba fa wade na na wo ba ne. Enya wade enti na me ba. Akwada ne enti na wo de baaye. Se wo wo ba. Eti eye. Ya de brana eye chuma. Enkomo no nsam wom. Na sade me di kan e kan ye no. Na di kan ye be hwe so wo yade ne bi.
anantro no wotwa ye sa ye be ma doctor hwe be twene moja ne ya hwe ya twere be to mo miensa nyina ya hwe se omo miensa yade no omo obia no omo ne bi na ya fa sam no afiri ho enkomo ne ebua ne sesia na ye nyina nkra ne mu ntete nkra ne ensam wo mpa eti abusua monta amukotwu na sade ya hye nkomo na se no ye de be ko asiesie ama mu nyina amahunu sania ebeye yebedi dwa na yasan so aba obra adaroma ene dwumadi ne kona ne mu pa ne santi dano milk ekrayimu ya bribia ebedi dwuma bia no wonom na so yesene a yetumi edi dwuma yede ebrem dano milk de wonim se wanopa breakfast ebeye da dano milk ena ewo se wode efra na tap send user samuo UK no say no wobetimi akreti na wa fande na wa use so wallet no what you say and tap send wo download app no ewo Google Store and say we use so iPhone no so a iPhone Google Store na Android Play Store betimi a download tap send wo download ya discount ho ya wo benya who download big that. This is the first time. Wanna make us say, if you only tap said, downloading is a CA, who download ya. Discount was swa ubenya. And a BB so best and this kama ubino. But what do you say? Obabo in Shy FM access and no any promo code out washa swa ubenya discounts be brave. Pemside TV job training, Jumane Basso, a year February 23rd and 25th. 23rd and 24th February. Ewo a year Kumase Cultural Center. For number who se mi se bia ubenya 0241604702. Chop Choco o spread no moton. And no sa no nya pa no a emre na onya Chop Choco ni bia e kama. Kwada ne kwa wotwetwa bi e de ama wonum na ye de akosko makodi na ye kama. Family Drilling Company Limited and wo mama ensuo ye wa fiefie aba fam. What you say? Can you see a 2 pipe na manfo so bucket here na obi fie foforo ye kwose sansuo ebura ne ade we de wo ma beba fie ho nya betu ebura no e de amawo kuma se wo mo ho enkran so wonom e wo ho frɛ number 0240333111 flower tissues adamanti ene flower de munim se ne tie ye moton usu na ukuta flora e de tenka wanim emu odu ma mo yusu ka no ka mo tissue de flora esimu ya na akono slim and fit wo ye wo ba wa ye kese aboroso sane wa ye kese no wani nye ho edro ba akopɛ na mekanfo ede ama wo hwɛ eyetema kunkum na fei ohenri gift anti wo mu odu na nso kese no wate ase ye wo kese ne wo kese bo wa akono kese bi so wa nya akono slim and fit adwuma ye no ano odren eye dru a wo no mu a ehyehyɛ wo kama eye madru na no bibi sa so ye be ma anti menum ana mesro fa number na frɛ ehun se misa bia obenya bi okumase bi won kran ba bi biada ebi e wo 0550 923361 0550923361 me kai mo se ene mata fe shemi enya sem ketwa ene maje Francis a eye Judia clothing ena opamatari wode emma me eye white satin na fe wode kente aye mfimfin kama Judiac okumase ya ngoma so ena Judia clothing obehu no friend number 0544 772775 or pampa mema ni omanyina tare bia pebia pomodia say obema Judia clothing wajujao styles ankasa na mini sugar beauty bar wo hwenwi se de bounce ye enya sam ketwa ne bo so da form owo kumase ya Maxima one my girl filling station no and edition mu tech quantum so Maxima and a sugar beauty bar owo nwi mu asoto closures ne frontals ne ade me no border form edi bronya wie nte say also watitu say who friend is say obema nwi kama all locations number ne 0553 118834 na me make up de sama hunu ya me na meka eye eselali makeup GH on watch manim sa no na asam ketwa kokwa tuntum ochuwe na tuntum atum say yes eselali na achuwe nim tuntum na batay dika osan so eye salads or your deliveries nationwide baby a or your makeup sa salad ma mo pe salad no salad eaters mo frɛ eselali 0247 990760 0247990760 me twa me hotel na maba me ba ya sane maka no komo we no
emu do na ya asem bi ani ha we say koko case ye ba solve case wa emergency ma hu say ye to no yenye team ketwa ne tin hira ha no tam ko chu Joshua nya bo wate Pasha Pasha ko akoma to ye mwate ah ye be hye na yade na firi so sa ye ma yade we at this early age eni wunya sa wate ko akoma to ye na de me pe wo wone you ha wo eni je bi wo mo ye kipini sa wate ai abusuafo e betwe hu tew na ya ba me kai mo say vehicle 20 obi kan Adafo, your family edu safwa. Na me be di family drilling company who a dance actual. Omajuma nyina omo ye dance o. Omo be ye you flashy anashi. Omo betu biogas mame no. Me nu me ho. Omo bibiara ye perfect. Na ye dance on say. Omo ye adwuma ne kro na bibi to sina me nua. Omo beba waboboa mo. Esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu. Enti me nua wo hwe me wo fie. Odofo ebusua enkoto wisikengu. Enkose wisika wo bebia. Family drilling company so the oba omuju bibi kakra bi no ma ye adwuma a dance so ama wo enti se ne medi nkomo na manesie no entu sikemu brefie na efia any family drilling company limited ya won crime ofanko beria ya okumasi ya oduom ya no mani 0244 144 822 family drilling your fashion ya la shit. Yedu woye kese wo prese wo fu betwe abrawa wo awie wo paadia ebema watwe a enkofo nsusuaso boni biara mrew ende slim and fit ene beso wo haw yi nyina no ye wo product a ebeboa eyi srade a adokro honam no mu a ehun hia nyina efiri ho na ma honam no egina so akono yen product yi incentrefo ekuku dambi te se timakunkum ene ohineri gift anti aso ahwe agiatum se eye organic na FDA so agia tumu se eye wo bankraya twehwe ye kira kwai wo poko ase na so yetumi delivery eko Ghana ha ene abrochi memu kra Freya 055-092-3361 ana 055-364-8485 ana 055-805-8897 se wo penchiremu ana wo pebi atwa se sei ye wo kumase twehwe ye kira kwai ewo abrepo ship mu adjacent JP filling station ewo wo benkum so wo betimi afre kumase line no ewo 053-6723-921 slim and fit regain your confidence. Akuyala nko. Na hanswe. Ahanswe de hanswe. Misi so se wa wonim adwumaden me fa ha me ye adwuma wei me be ye yese tam. Se na nye sika nko na ye ne je. Me hu nsole no metimi no ba kura ye bibi. Obidumfo bi e na kirem se me mra Dawood Herbal Hospital. Se sei nyame adom metimi awale awo mamu mienu. Nti ha de me fie o. Me yiri me ho mi him ne bibia o. Papa be jare obanya stroke prostate cancer bidi ne bedu ha prostate o stroke o ni nyina vanish ni stroke no ko vanish me si minya prostate ni bi prostate ne police station me dun so me bresa ne ni nyina ko Dawood Herbal Hospital ememe nyina se apeja Dawood Herbal Hospital ewo Kumasi Ejisu Krapa Old Metro FM building name anatuse sehwi asanwe so Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Still spending hours peeling, chopping, and grating onions every time you cook? Say
Say goodbye to tears. Introducing Akoma Onion Paste, a premium quality onion paste. Yes, you can now save time and effort in the kitchen without compromising on its rich, natural taste and aroma. Akoma Onion Paste has come to stay and is available at a shop or market near you. Akoma Onion Paste, quickie and tasty. Mwah! This advert is FDA approved. Tap, send. Hello, people. Now, tap, send is finally in New York. You thought we are not coming there. We are in your place. So what you have to do is to make sure you send money to Ghana. If you're in New York, families and friends in Ghana are waiting for you. Send it. All you have to do is to put in your information, sign up on the App Store or Google Play Store, and then you tap, and send. New York, we are live and in charge. No excuse. So make sure now you use tap, send to send all the money you want to send to the families in Ghana. You know what I mean? Tap, send. It's secure, it's fast, and it's convenient. Open day. Did I mention my name? My name is Carlo Boss. The only boss with what that's ever. Download Tap Send now on Google Play and App Store. Tap Send. It's secure, convenient, easy, and fast. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ame 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko todwene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture yi. Wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops. For your family Edu Safwa. Herbal shops Fred Piwak it was 024-89-288-24 and 020. Why? Mo kunani bia boafo ene nyame to se mama efe say kunani oboafo ne hwan wo se ne awurade mama Paulina yeboa wow what if you say Nhyira FM 64 mo je o ma say ba kokko je mo Nhyira FM say yemfa ma emu odu ankasa ti enya ntoma keto ne guta usa no toma ne mo odu pa de to so mienu mama esije na fama wo mo maka ma me won so wudin root yeboa wa ena abankroma wa mo ya me Nhyira mu nyina Nhyira FM na se yemfa ma mo ya dwene kunafo ho na me nkoso ama mabotre fa hwan kwada na maye Sheda mwase. Obusianfo se ya ne didwuma no. Nyame Nhyira mo so no anu na seda nyame edia. Ame mama Mercy akwaba na fe vehicle 20. Menko wono eso. Mercy. Enwa akwaba. Ene nka medi nkomo mienu. Ya me de. Ba ko no kura ma anwie. Aha. Eche na edeja. Asabre so. Ai. Asabe wo eso. Ai. Ukasa wo bo no pen a emboa. Yetasene bi sepani ko nya mo na Mercy mama nko vehicle for so papa me mo akwaba oyi mama jeso na say to say about that we be able dro no say na ne o meko vehicle bi he wono vehicle vehicle 20 ye breakthrough ma o man Ghana no kwasem abedum Ghana because wo hwesi na edro bi aba na edro no se wo yare nko na wonu madru na info se wo nyare kra na esiesiu especially se wo yare a se na wonu madru na
it takes minutes not hours na dey adwuma edo na yabedum Ghana obia no monya dance die enane 3 days dance die bia me ankasa me program with fidie so a oba bi die e wa ha live record ye live ose wa Rich Hospital ama ya kire ne sentino ni nkosua obo ade de man na ode banyem no nsu atatai into on de your friend on fabi na we don't know how no see bike obi akadro hu asem I mean ko to be because my menses no in the first place are lucky emma I mean ko no bi na menhwe ono mo ya menses na ba afi nsu ata ni nkosua mo on fire funu wanyem 1 month wanyem life adrona ma wanyem oh yes when first dance dia yetefa nyinsen ho na mintimi njan kase vehicle ma wo bad na metima kire wo ne say so wonu madro vehicle 20 e be boost immune system no na nyoma bia nkoso system no nti e ma wo ngo no ope wo erukwa de small one adas de ne bebre nipa bebre ato vehicle bedin bebre vehicle baby din na de edro ni din na da nkasa edro vehicle 20 si na me kan no e ya bedum Ghana so no obo ade nkasa chair cocoa gold ene na sefo no wensu ya de ba kwa samre obo ade de achen because me de nka menim say edro bia ye disease specific empa chere say edro ebesa yare ti ya to yare di yare we nti na menum edro so excellent why can't say edro b esa yare b edro c esa yare c naso edro vehicle 20 de you edro ba ko pe naso wonum na boost immune system na esa yare A B C D E Z yes and this say one no it dey be obi kan say na edro no esa na ne body edro ba je wa ya trema but mama nie mama no on te edro vehicle 20 ka osofo the first time I buy show so na mo make is only onu maduro na nya dia ba be kan wa look at your first day edro for 26 years okay manum baby menum but me started vital no before no so no be and me no na pa ada no ka say o so na pon no ntem me sorry ya pesi ya na manom ase na mo bibi kura ya me Michael mo ma me bi man fa akra no da me so an ma bi so na ese edro no akono na na mo so say BP for no yes ye tipaye oh me started vehicle no me to wa fam me tini me ai o so den edro bo ha no grant me da o so den edro no it's one say BP want to say I will say BP ni boss me ha yes o da kwa o ti say pillow na I woman be na okay cause me so oda na the team play music no yes but I'm not vital like patient bia no tipaye o say ha ana o say ni o say but me start here no say me nim continue me nim saka en me nyan no yes me nim me tipayo edin me na mode be ya so be no madro vehicle to say first steps na ba ha net o say and now now say BP patient won shade active P yes ma wo bre ukọ ha na wa bre ukọ ha na wa bre but me starting no me no papa for number no twitwa 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531 so you sent down BP man you bet you say body mo nyansa pe na say apomode adwuma efo be kire say BP yare ayentu ase ye manage by the do like to te aba say e me prove say yetimi to BP ase so waja ni BP yes e de bia no o frɛ na obi o frɛ me na maka kire say bo modern to do so no to aso be say bosum mienu afi time will come a wonu madro bia biem eti wei enye akmayare fo nko a etikire yare fo mosumo die nie diabetes oh yes number 1 wonu mo nko na boost immune system na wan kasa obehu prostate clinics are doors pa Ghana ha bebrebe prostate
prostate no adults pa but betuma say a draw back one a boy marima ye in terms of prostate no a draw vehicle 20 tameti me aka say abi obeka say ya media ntia but me nyini say draw bi o ho boy prostate 47 vehicle 20 even though when you prostate draw a immune system support drug no on say ya na e refi bibi so immune system no ye strong do na eye na dwuma pepepa omi ye wo yare bebire o ho naturally na ntimi ent na wo system no system nankasa naturally no kutia no ye wo yare bebiro ase immune system ye adwuma yie pa na onhia yare aduro fufuro bi na ade asa ho yare nipadua nankasa sa ho yare but ye nimu nti no so nipa wunyi a de bia na ye ka wunyi age na ekosoro na immune system ahoden na eba fom the reason why abanti ababa wa yare a nanka bia wo ya abanti na ababa wunya wanu madua cha nansa na otwe na ho ato no bit yare sa ya nyi bremu no so me no bi so no hwaduro what I say because that time no immune system na bo amranti brema ba wa brema ayaresa ba ntem no entibi nya biem ye nipa bebra me kai time health insurance ba for no obi ti me health insurance ga me ye no kwa me ato sa bank hospital da the same person na age ko anim kakra no hospital akra hospital obi ko say no obi na ye me ni ade enya hwiu the only reason is say when it immune system are weak. The immune system ni ahode se na wo ahode no ahode sa biem enti mmiri bi atwam no sa wo ko home mframa bi ko di bi na yare modi ba oni padua no immune system na ahode ti gina ma wo no se se no wanya bi ba bi ni ho biem eni ti ya na se yare ha nipa dwen wo ni nyi brem wo no vehicle 20 a wo se wo ye nipa se na mo ka enasemi ye obi wo ha no kwa otimi da wada ade achi na nia ticket so no sabe your best sorry asi form kwa ya de na mo nim say ma mi bi ka che me say oda odidi ane duane ne fa ne hwidim nti ina me ka che say duro bi o me na me ka che say duro bi o na eyesi o so ntumi nti me say mia meto bia na mia me ko pharmacy shop me ko to ba ko na me de ma nti ono mia no mia no me bisa ne say wanu be na wotwi mi yes o say ya sign na wotwe na sign no mama ba bi na me say na esi wo da eduane tumi fa ohunu mi o si da bi me ba na me tie mo show yi yeah started vehicle 20 the very beginning I think latter part of 2020 ye wo dwuma mu na obi ba ye okra reports HIV reports me say be 5 or 6 or say na osha se so no oti the way ka vehicle 21 7 and wonom nti every month bia na oye test me unfortunately we figures no but we are making nti bia next 2 weeks ye ba wo hwe ba bia na ne viral load no ba bia na da ne ba bia na drop ya bedu as at the time one wono ankasa de na reports e be kire no a won se de bia meka me se HIV ohun e immune system yare obi a wanya HIV this high virus no o attack o break your immune system down what you say enti obi nya esa eso HIV no na eso no AIDS obi nya esa the immune system nya adwuma enti woman na duado ne papa said the group yare said ni ho because a immune system na ma group a wono no adwuma mo because vital immune system adwuma na ye what say if they can say so na HIV was some kind na ye different ka plenty na ya mo so bibiri do take it na ebetimi aka say omo say condition ni bi no omo aka say association omo e ma hoden ba wo mu omo aka say boost omo immune system omo aka say omo ho towo so mo adro ade omo to so na immune system support 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 me kwa wiye no oba bia onu mado vehicle 20 no kai say obo use jointment e dey sesi ho enne ye mpese obra program so obi de obi beba say na infection ti meja no na say ti paper chow vehicle no e boost immune system no e yare mo bit say bacteria efu moja mu fungi efu moja mu protozoa efu moja mu no me ensa e boy ya dom tv e be som na ma me akua e de mfa ho to nipa so dwumedie ode atwa so ama de emi yi yete apa fe ne be drunk komo no mu esuko enti enko ba bia na yentena na ye ne wonwie dwumadie no na ye hwese de ensam ye besia ka afa so jointment e ma na fanfefa onu ma do vehicle to na yi yare mo na fi ni moja ni mu no bibi e fe residual effect eja bibi nkekawa discharge na
ne nso bia pampan odo bibia ebetu ase jointment no oba cross o person unya ne correct user wahu time a wo call washroom amado do no am yem tishan o papa seat no so but the bia me come say infection ya na ni seat ne wonsu no do de o call washroom di kan fa jointment kakra sesi wase na tena water closet no so no bo pete o krampo no a o protection against infection sanso na wo wie na papa wo ho a wasan use jointment ne bi ho me say o be nante da mu no nyina junso scent enka nyina wo jointment skin rashes diseases bia no you should joy ointment abusia for vehicle 20 pedro ne bito na nom sade omode number no atodwa no wo hia ho asembisa wo nti bibia se wo pe bia to wo baabi wo nya frɛ number wo mo ede atodwa no da se ne mesan ene wo nom ahia na sa bre de mekɔ ye nkomo no eso mama stibrem enasme ye kan ye ne fere be nyina fi aware de bia meka se aware nye obi ewanyini wanyini gunan se oso wa nkono se ma ne oba na mum owo se obi na dwun mu do na dwun mu enyini ono betumi si ginaye ama ne ho abrantie oware kotena busuafie opese oware su gina busuafie die ye nware oba obiba efa no kotena ebusuafie oye nkwan na nam wo ma wonya ama no onuma ase wo se odi bibesika na fi be me bibie ni a ante se mama se onye be ma na afesu odwuma se ya oso bo ho so na wase ene ma no wo yere na odibia mawo na odibia mawo na odibi abra obai na ne fere be nyina de akusia ne se na no so apa etia na se be me enna ne tunsun so nyina asem ne nyina akɔwie se oyare yare wa masam no wo ne banso yare omumi enu no so obane na de kofa ba yo yenim se be me nsu na kofa ba yo yenim be me defend no wo kuma wo so wo yare be ma no so wo yare afa de na afa wo sin yan odo me ma hu mu ne adan ya na be ne test no enti ye be si from na se eye no kresa obande waje atun but wo be me wo de ba se wo yale afa de wo sa da no kwanta wo da no kwa ye ma ne na no kwanta ye ma ne be hwe ne ko yo bi obey osha na wo sisi no so ode be ko akosan be ma yi so wa wo so ode ba akosan ya mas ade no ente tese e wo ma yim yo afanga bram minya ba panisi papa ngoma so pa ngoma so ye nanum de ne mu antia na panisi TBC so no na TBC so are den ate be ma mensam na wo ka no in fact nyamianim no kra de mi hu ne se abrante ne kasa se obi a owo enfie be se mienu a osua kasa nyansa ni ne kasa em sebi mpani obi kasa akurase tena wa nyimi a ose ne pro but esa abrante we de we fa ne mienu nyina abom ode mpanifo aye nkoa osi wo de unni yare ni bi fine ababa wo na wo bi no de ne test document e chese owo bi no de aba ama wasi enso the document bi a e chese oni nhye na oni bi a okoye test a document no wo fi ha what ya say aba na wo oni bi no doctor na oye o test na o chese oni bi no document e chese wo oni bi no e wo hen prove ye ne test no sa branch ne case oni bi dia ne na mi bu se akra na mo wo no enye wo ba ne ba na anasa brancher nya ne because akwala no mpo anya bi ewo bi te se na wo be ma wo ni bi e na wo be ma no ni bi e na so person che se oba na efi abus abayifo na de yare na ye na na oba no so fi esunsun mwade onya ne e wo kire abusuafo enkomo no sane me kan ye beto so e wo fo wan che be kwa ahoma no so na mema menyi eye adwaton de etew enfri ho na fe ye nko ahoma no so level 2 intimate wash unya bi e de wo ro wase wo ye wo ba wa na be ba be di ho 000021 Destiny.
Ay, mama is your man is your man, you will be burning. So many will be burning, sir. This woman. Enti, Ewano, Anna, when you are proud, my cat was at us. Mamma, me. Hey, Mamma Jane, with you. Thank you, Papa. Thank you for your every night. I'm just deciding about the public part and the mana. You are about to power program with your money. Let's go about it, man. I tell you, or send a credit baby in the day. I'm to Mama. Uncle Fu, I don't go for her. The arm. They were something called pigeon to theater. Anna, I'm telling, I will tell you to a great bang the fight. It's two papa. Not to get now, they can do school without it. Uncle Fu, hello. Mama Kush. Me bacho me do bajo. Ai, fato do make my mistake. Nhyira for passion na, mo ke go passion chedi. Network na mo ni ma na, na ro pa. Kakra mekante, onye kitu. Biti na se akoya fashion, obi ya no ni da. Ihe o ri akwa. Enye futu ma ya ni me mani na okwa wi asindie for na to different level. The more the papa ni mo him ya be limited. And tell is the be fashion to kimi that. Yes, so da se enko foforo so hello. Hello. Me pacho di ni be akasa free. Amade I am not anke kema siwente. Pacho my Ba pa jo am chao. Ai onsa abrante no oye mikro ni na onso akasa. Ono ba ti anye bema de ukuni ba de odi na woka de ohun de won kan o na o ya brante o si so a o pompe gina ya na o se a ina anye sa na yede kwa wale e chia si go for ina ye nko fofo so hello owo me ma je so papa odi ni bia akasa free o fa kwata went to me anyina so ye nko fofo so hello pacho odi ni bia akasa free Pacho wadi na kufikira franya mpeki agona frafalai. Pacho mayentio. Yo, just track that you mechiano. No kwasem ni asem mo kan de mama. No kwasem ni anopane ai wona na agent wasa na agent wasa dabi akomo we die wantimi ai no kore. Aba wetuma no wetuma we sinya no kore we say no kore we sinya no kore. Aba. Oh, na agent wa nyama na bokira wai. Bye. Yo, yango so hello. Bacho dini baby akasa free. Yale kufiankra nkazafi de kwai. Yo. Awadwa ebo abaso se mama efi ni hono. Otumatra na agem atoto no ma. Mi se nchira de obi afana se ma ablo ba kwa na sapan. Edi ye ebete ye. Tia wona bo wine internet society member for the Mr. Assembly that. Yo, yanko fofo so hello. Abadwa. Papa. Bakode nyame adrum mo tema mani wana utudi mama de tese pepe tese ate egunya no tese mama na na timo ogbaduma ya mejirawo azana na paso wabana ne koje jantwa awon so ogbaduma ya mejirawo we de wa fati wa de nya Robert a me ka se fi kochun kwasa anyi bota te tu gate na no pe kakra mi kenya ne se o hwe mi nu ebe me ya o se ina oba na enye bi ba do mo no nya bi Injaya no ne ka dai no nyedi na we logic anya logic ama na adrumu anda ho kakra because ase du be bia enkwala adweno no owo mu kakra na ma ni mi ba ni be ma na ka ma je so waga we ya me ma me too much no we bia me papa too much ese awale no enche da nyina so we se da no mo tina se no to mo funa bibia ko ya mo me da se so ye da se ye betumi the calls na si na yem peke last call yem peke last call hello. Hello. Assalamu alaikum mama. Alaikum salam. Bagna mama how? Jo so papa. Amini Muhammadin. 90. Enwanwa. Enwadwa. Edian sempra ne koso gama musa. Aden. Enembra ntien mabawa ya baipa de anwa semu. Nemo ko fa ya de we monya botre kwa ntrase ndidika krampo bwa ko fa bufuo. We see me, we see me. Me who say I be do mama for 1 day.
inshallah ya beba na yeho Kani me yejuma salaman ameno yentumi for frefo bia biem abusuafo ene nkomo hidi ye no ano ode no mama si enya nkomo keto asa o fi se yade abam se yade kura ni mu na omuso mu ntimentra se ye mu no omo akono mbegu na ye de ha ye mu awade ye le ne na mu no na omo se susa nti omo ya counseling o se no omo kasa tina me se ye be kwase o because enseme wo mu no ye de don hwiri dukura se wa yentimi enka mie e ya botre te toda ya monte ase na ne nyina no ne yie mu sebe ye besiesie na etumi aboa dwumadie na ye die na ye futu e yedesua sania enne ababa yi wo papa yi esade o kasa ne ade na before say program no ko e be sha ase se wo pani abehwe fia ne wo mo ye wo ha ansa na ye sha ase na minim so mbeki kikibet eye chei before say e be sha ase because when yan to boy say untumi nkan wase eye no kore na wo da difidie so won say ho na kwakwa ye memasem da difidie nya memasem ye ni nya memasem yare we cheche wo be kukuku wa ebe omo musu ko yade we wo ho na wo ko dubunu kura aduane na wa so de abre wo sa de kate aguso obi so atadwe wa sa asabi aguso wo si moti abegya ene moti obedi wachi ache omo no be dawo dem kwadu abre moti a abusuafo hana brabe makwan yede dwumadie ne nyina yede ebesimedin ede oba joa meda team ne nyina se efri general manager yewura kwasi Jimmy Agla ota dwumadie na ji papa okuku se ku ye programs manager ne brands manager multimedia Kumasi nyame nshira papa baby awo bia fe team ne nyina stylish ofori executive producer onwa na ehwe some cases ne ade na mama sti taya kire den nya sam ketwa baba sia yekuta ayon enya gro afianga gh nana kwakudia kora odini de modu me bo an mama me buso wate edin no kuta hoden bi nyame hyemu nyina wo ba so ha MCR executive technical head Pauli Mr. Anane enya se de fufu no yetwa ne to mi eda ha me de me kota aduane kura ne ma me nkwa eda ha Pauli Collins colleague afi Enoch Kate nyame shamu nyina Pastor Jerry we remu dada me huso wode papa bi awra no se hwehwe manim edi ma me sore nko se de we no Pastor Jerry insha live worship wode hwehwe so na wode amaye wode yefra kwadoma henwana nim ense bi se wutie wi a na so so de na bebubu yakoma na etumi aboda sene ye be sign mo hye Juada Queen Eleanor the First ma mefi e betena dwem